wa ghairuhum hamajun as-samatu ya wa ta'isu bihal muhaju manasu siwa kaumin arafuka wa ghairuhum hamajun as-samatu lahalakal aunia gak ono dongane fakir miskin donyane wong sugih wis diremet diidek dibuak karo Gusti Allah. Insyaallah iso nglakoni petang perkara donya desa ngrupit niki dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Lho kok kula duking griya sapa ngen. Mekaten wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.